Egeno kibade Afose Ethio Agape Matino Jesus anejade Kola afisikade Egeno kibade Afose Ethio Agape Matino Jesus anejade Kola afisikade Motichi batantino evoduwi amu annu hito keshitini anninkenna motichinke maassamio hekko Ethio Agape maganu qaale xiinxallonni konni daninni maganu qaale xiinxallinanna maganu kaa'lannanke yannaadhinay keeshshinummoota qaagginay mootichu faajjoetecho settikki xiinxallo assineemmo hekkaho making friends for God, the joy of sharing in his mission. Maganoho jaalla kalaqa isi soqqansho giddo beeqqate hagiirre yaanno sasu agani birxichi giddo yaate. Techo settikki xiinxallonke birxichi yaannohu ministering like Jesus ወይም እንደ ኢየሱስ ማገልገል ኢየሱስ ገደ soqqama yaanno birxicha ፍሬው techo qummeessinkenohu Maatiyoosi honsenna sajjina leete aanaati. Techo xiinxallonke qummeessanabbanbe xa'muuna dabarotei Pastor Beyyene Baraasiuleo sufankara albaanni ane leo maganu addi asse kaa'laonke gede huuccatto assineemmo huucci'no. Annankenna mootichanke bayiru baxillikki bayira maarokki daafira galaxxineemmohe. Techono ati kaayyo uyiteennanke lekkakki hundaanne hee'noommo daafo annannay woshshinay ati albaanni ronseemmo daafo galaxxineemmohe. Mootichankenne annanke macciishshaanonke daa''ataanonke noowa baala la'attora maassirattora kaa'lattora huucci'neemmohe. Annankenna mootichanke gobbanke addi aste la'attora ate keeri ate halaali ate baxillinna ate taalo yoo baattonke aana batidhara huucci'neemmohe. Xaa yannara usuru aana noorino xiwante addi addi qarri giddo noorino annankenna mootichanke baalanka la'attora baalanka ati to'atattora huucci'neemmohe galaxxineemmohe mootichinke Yesuusi su'mi ameen. Baxantino eroduwa yinummonte gede qummeessinke Maatiyoosi honsenna sajjiina leete aana no wo'ma woyte assineemmonte gede ingilizete amaarunna sidaamu afiinni hattee base la'ne ka'ne ti xa'monna dabarote widira hinge'neemmohu. Greetings, brothers and sisters. This is from Ethio Agape Bible Study. Thank God we are doing amazing study under the quarterly title in Making Friends for God, the joy of sharing in his mission. This is lesson 8, which has a title, Ministering Like Jesus. Today's memory text is taken from the book of Matthew, chapter 9, verse 36. I read from the New King James Version. It reads like this. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd, it says. Brothers and sisters, the same study is available in English, many other languages of Ethiopia and other countries also. Please find all on the web, some of which we recommend at the beginning and end of our studies. The main study goes in Sidama language, but in English and Amharic, we greet our family and share the memory text. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬ ደግሞ 8ኛውን ትምህርት ይዘን
በጌታ ጸጋ በእናንተ ፊት ቀርበናል። እግዚአብሔር ብዙ አድርጎልናል። ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን። የዚህ የስምንተኛ ትምህርት ርዕሳችን የሚለው እንደ ኢየሱስ ማገልገል ነው። የመታሰቢያ ጥቅሱ የሚገኘው ማቴዎስ 9:36 ላይ ይሆናል። በጌታ ስም አነባለሁ። ብዙ ሕዝብም ባየ ጊዜ እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተጨንቀው ተጥለውም ነበርና አዘነላቸው ይላል። የተወደዳችሁ ወገኖች፣ ይህ ትምህርት በዋናነት የሚቀጥለው በሲዳምኛ ቋንቋ ይሆናል። ነገር ግን በአማርኛና እንግሊዝኛ እናንተን የተወደዳችሁ ወንድሞች እህቶችን ሰላም ብለን እንዲሁም ደግሞ ትምህርቶቹ በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞ፣ በትግርኛ በሆፕ ቻናል ኢትዮጵያና በእንግሊዝኛ እንዲሁም በብዙ ሌሎች ቋንቋዎች ሆፕ ቻናል፣ አሜዚንግ ፋክትስ፣ 3ABN እና ሌሎችም በርካታ የሚዲያ ጣቢያዎች ላይ እንደሚገኙ ጠቁመን ማለፍ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ቢቻል ወንድሞች እህቶች እነዚህን ጥናቶች ለብዙዎች እንዲደርሱ ሼር እንድታደርጉ እናድማችኋለን። ተባረኩ። በጣንትኖ የበዱዋ ጢንጠሎንኬ ቁሜሳ ሲዳሞ አፊን ላኔሞ ያናራይልኖሞ ማቴዎሲ ሆንሰና ሰጂና ሌቲያና መገኑ ቃሊ ቶጎያው አላላንችኖኪ ገሬ ዊገዴ ኢኬ ቀረሜና ገረ ሀዌኖ ማና አፌ ማራሪያው ሞቲቹ ኢየሱስ አስዮቴ ሀቴ አደድደኒኒ ኢሲ ሶቃንሾ ላኔሙ ሄካውያቴ ፓስተር ሞቲቹ ማስሮሄ ተቾኖ ጢንጠሎንኬ አሳቴኒንኬ ሊዮኖቶ ዳፎ አደድ ጣሞቲ ካይሴ ሞሄሁ ኡሚ ጣሞ የኪታሁ Jesus' attitude towards people. Yesusi mannu ananosi hedo mannu ananosi laoshi hitoho hitawta kaisatonke suffeno Jesus' treatment of people. Yesusi manna hitoniti lao hitoniti amada huitata treatasa huitata kaisatonke Jesus healing ministry ወይም የሱሲታ ሁብሳቴ ሶቃንሾ ላይ ይሁን ነው ቃሉ ያነው ተካይሰ ከእጉሙሎቴ what matters to Jesus የሱስራ ጉሙጮ የማቲ ኢላችሽ እስለ አሪ ጉማይኮቪቺ እስራ ሀጀት ያኑቲ ማትሮ what matters to Jesus ይታውታ መገኑ ቃልኒ ካይሳቶንከ ፓስተር አቴ ካይሳቶንከ ከደንሳኒ ጉሙሎቴ ውጫቱ ነው አሳቶንከ አይካው ሞቲቹ ማስበይ ስና አላመራሄራ ማንናሶ ቀመሞቴ አዲያስነ ኢየሱሳ አፊዮክ ማንባ ለሐነሞቴ ወንጌሉ ሶካሃነ ጩባታሙ ለዶምተን ለወንሰሞቴ ላብሺሻ ስነ ላነሞሁ ኢየሱስ ክርስቶሳት ኢፊያስ ሲዮታ አስነሞ ኢፊ ሃሪዮ ዶጎ ሐነሞ ኢፊ ጮርገደ ጮነሞ ኢፊ ሄሪገደ ነሞ ላብሺሻ ካንኪዮ ኢቶት ጣ ኢየሱስ ማኑ ለዶ ሂቶከ ሄሪ ሂቶከ ሃሪ ሂቶከ ጮሪ ያን ሆናትዮ ሐሳምቤሞ ሞትቹ ኢየሱስ ማኑ የሾግዶ ዳንቸረ ጫላላ ማንገ ዳንቺኖ ቡሹኖ ወቅሚዮ አኔ ሄሾላኒ አክሮ ዳንቻ ጫላላ አንፋይ ቡሻኖ አንፋይ ዳ ሞትቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንቹ የሾግዶኒ ዳንቸረ ጫላላኤ አኮ ዳንቸር ቾጎሾሽ ፉሸ ሆሮን ስራያ አኮ ማኑ ግዶላ ያ ዳንቸር ቾራ አኮ ዳንቸር ቾጎትያሳ ሞትቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ያነራ ሄ ዳሪ ቤተ ክርስቲያናት አይሁዶቱ ሙሮቲ ኢየሱሳ ከፈሳወተ ማይታ ኩኒ ጩባታሞ ለዶሚቴ ታኖ ጩባታሙ ሃራ ጩባታማ ሃራ ጩባታሙ ለዶስሙ ይሃራ እንሳለ ዶሚቴን ኢታኖ ይቴቲ ኢየሱሳ ከፈሳ
luqaasi tuna ontenna lamete la'neemot hatta saatra erahu dari haymanotete massagano ammana la'ahu addi asitete mayita ammaneo manni wolotule do karsamate dafisati karsame ekkiro xuraawo battawa na kunira xuranno dafra xuraaki gede callichisi batte mannu ibatte follate hasi sausi yiteti rosissa mootichi Yesus Kristosi ani daammohu di keerano asranniti da di keerano asrannitina cubbatamma maro agede Osha murati daammohu ye coyri wote logesha mala litio kunira farsayane safte yinayri borrestare hegge egennami saduqawayane wolota malladayat cubbatamo yite heddare cubbat tareti yite da heddare malladayat insaledo mitteditta mittedagga mitteni dadda insabadde ensa challa badante umonsa hut do voltareti ade mayade hat wolotu le do katsa mumuro turremota heddada hara moti Jesus Christos mayanno ani tenne alamera chabicho ya antenne alamera chabicho ya challa kikki deno tenne alamera chabicho ya chabicho tunsuchu yiditoga tunsuchu no wa mare tunsuchu tawsakina chabichu tunsucho diwaja ditoka bajeju ngele onte tona tatenna tona sholete moti Jesus Christos mayi kitnetenne alamera matenete ya tenne alamera kitne matenete bire yanara matene wotu gede horonsi wodi hoyat matenete metor hidateno dandinay matene uine wala date dandinay matene loge sha rado wotet na matene mitrichi baak gede da'mulak gede baak gede agarta matene mala matene te chukina ikkiro omosho kitesina wode matene te chukina ikkiro rahedi da'mula sagale ba ukinni folesa so ramiki keshita gede kaalita matene coommisha sagale tele do kalso ntawde to benawote shenki to geshanafa matene sagale te winni gidu winni tert do akiro waga da video challa se ofolte batte dikkitio challa worrena dikkitio bilkata de gido worrena dikkitio matene sagale coommishaw sagale tele gido worrena sagale tele do karsante kunira Cristiano no tenne alame giddo mitten nisumu ye giddora tenne alame coommishaw ikkina tenne alawi mannu winni cubbatamma ye mannu winni xertire heere xertire ofolli akkiro mittore tenne alamera annori dino ya tenne alame awitate tenne alamera matne ekkate alamete ledo mitten ne karsamate adisa karsamayote maganu qali fullikki maganu yannota agurrikkinni maganu qali agarameo gede heerenna maganu higgi agarante gede heedennanni maganu qali kisakkiunni baalu mannu wawi lan sawa sargen sawa tren sawa marre mannu ledo karsamme gaadina yaada na Yesus hariyo dogo attet tini Cristiano tenne alamera jirot tenne alame suusa hoyat kunira tenne alame giddolon semote Yesusi hari dogo arateti hatte asisankyo kinne tenne alamera tawabba yanno maganu ka kinne tenne alamera tawabba yanno kunira tawabba ikkate alamete giddo netiyate tawabba kinema atto yumo gaden sanni Yesusi manna hitto keti shikahu hitto ase shika manni wa shikawote manna ise koisa Yesusi mannu wa shikawote wona yumo gade danchare challala mannu ille ikkiyote mannu giddo bushare challala ayat lowori danchuri nozi manchi giddo mitte busham fiakiro busha challatte
mannu ta busha calla gottasne cora mannu maletto moti Jesus Christos kaayni mannu giddo danchuno bushuno karsamiona dancha calla la'aw isi ille na kunnira afiifinni fulaw qaali baalu eltote wo'miyo yaanno maganu qaali afiisi fulaw qaali baalu bushu richa afiisi di fulaw luqaati shoolenna lemina lamete la'newote afiifinni fulannohunni eltote qaalinni ka'nohunni maala'litu yaa afiisinni fulannohunni eltote qaalinni ka'nohunni maala'litu yaa Yohannes wongela mittena tonalame la'nemote eltonna halalu Kristosin nikkiya elto halalu Kristosin nikkiya kunna Yesusi shikawote isi shika wona hanke olaho dango manchi qiida yaate Yesus jorawo hanko kaisa hadikyo qalif hanko wa qisa okina hanko kaisa hadikyo su qalna odotra hoyade wona qasamate olamate qitayohu Yesus shaqlu joraati yote odotra qelamaya na afiisinni fulahunni danchu qaali danchere calla coyra modi Jesus Christos mittechi Roomawichu mataraqichi tebbe wottadarota jaja hoyate beetti fitwamiyo isidi beetto sitina ashkarcho sit hatte saatira mannu ashkara udunnu gedeta sela kuni kaayni ashkarisira nafa borojisira nafa loge shakarrama mancho Roomawichu mataraqichi akku Jesus wa mare loge shakarrame do matewa beetti yatiwamiyo na dag hursi beetto yaye kulita ishbadi haremu minikirano su hadnemo minikira nemo yote deeni ati anemina daratto koye challa de qaale coorto akkiro beetti ya praayino Yesus hakko matalakchira mayi loge shata gesre ani Yerusalemete ana nafa Yerusalemete giddo nafa togo ammana afedegennommo togo ammana afedegennommo halale kulemone lowotu shoolente baddenni dagge Abrahaminna Yisaaqi ledo Yaaqoobi ledo gordu mangisera ofolte itta mangisete ooso kaayni gobbara higge sugantanno ye coyrew akonneno mootichu afiinni danchu qaali fuliyota la'neemo jawaachishaw qaali fuliyota la'neemo wolodu Roomawiyaanete mina de'a azabete yite insale do ditta insamine dikattata minen mootichu Jesus Kristosi hatte mannu bude akkoy mannu bude agure budu yano tagure minin sara harate kittayo Roomawichu lagiwe nagure okin Roomawichu nita ammanati logesha gottase aritiota la'nem togo ammana Yerusalemete nafa afedegennomwe hatto e calla lagure bettosino hortiota la'nem mayade Yesusi afinni fulaqani ikkiyote jawaachishaw ikkina badde qola hadikyo mettichu igete gennami Yesusa ta'mota mino itteti igete giddoro riditi ta'miyote magano annakki wo'mudaninni bati wo'ma wolqakkinni wo'ma hedokkinni bati itaati umite laikiti jalakki umikki gede assite bati yitannote yifiu geden sanni hakku igete gennamino ati halale yotto maganu kakkalo shikin shankunni batillafira maro afira maganu ye coyda akkuira Yesus mayifi ati maganu mangistawinni tertrotto adikotto yino fidalane ati maganu mangistenni tertrotto adikotto yino fidalane na tini baala onne baala la'ne moti Jesus Christos manna jawaachishaw ikkina hetto dimurza afifi fulaw qaali jawaachisha wona hiqame wate ka'noha irkise urza ikkina waagede asahadikyo Isaayyaasi shoylina lamen nasase la'ne mote mayyanno Isaayyaasi cancanantio shombokko nafadi qannoya cancanantio shombokko wona shombokko hundase shombokko kaajado dikkite shombokko te mine dimina hutana fadi kiraw kaajado dikkite shombokko hatte shombokko ta cancanantu geden sane maamru oronsrawdino Yesusi cancanantio shombokko nafa di hunao di hikedunao wagada vidyote didi hatto ma ya mayade
daafuraancho mancho hatte cancanantio shombokko gede hanafa cancannonni hiqqaqinonni shombokko gede hanafa ati waaga dafrotto ye dunaw mootichi Jesus Kristos hakkichi ta'e wililtaan okkirre nafato esedunaw ya wililtaan okkirre shinkichote yaade hichichi caabbichooti no acho to yo kun caabbichi gudta hatte kirre wilile laigesha to esedunaw yanna winete yakiro hatti kirre gira hatti kirre tawate danditaw yaade hatti kirre tabbado go kalaqaw kina atoya mayade daafuraancho mancho maganu mine daafurunni kawanna ka hegaw mancho lairo mootichu Jesus Kristos hakko mancho mootichu Jesus Kristos shorre dunayat ninkeno Jesus Kristos gedere ikkinamurati hasiisaankew Jesus Kristos gedere ikkinamurati jawaachishaankew maganuka olaasiyaasi shole ontenna leete ana mayanno yanna ne hiddeyan hiddeya mayade yanna hiddeya no ne yanna horonsidde yanna lowoti dinona gododhisin onte no ne yanna niyat hakko yu geden saanni gobbaanni no manni giddo egennote kawanna ka hegge egennote haddeya mittonko hiitto asitine qoltinay gede baddine affina gede qaalne baalu matne worroonnihu gede eltote wo'minoha coommannoha ikkoya mittonko asitine qoltinayote meta mitoote hankuy qollayote bushsha tiro bushsha konne woridiya itini woroti maalo agidda harricho yetono ya harricho ateeti yine xonnayote seekkine hakko wona isinote ana lende donnayote maalo agidda coy nafi ne fulaqali matne worronni hugete matne worro sagale gede eltote wo'mi yohanna coommaha ikko yaanno maganuka mannu ledo hasaambayote mannu ledo hasawa calla kikkinni ninke no muta gyomanni ninke ledo sumu yaannokki manni ledo mitte hajo daafira hasaambeemote qarru kalaqamawote afiinke fulaqali coommaha ikkatatiisa yaate mayra Jesus Kristos afiinni coommaa qaali calla fulewo efesooni sholenna tona ontete coye kayinnilla halaale baxillunni amandanni halaale agurrummokki yaate halaale baxillunni amandanni coye baalinni umo ikkino huwa Yesuusi widira hinge lophino yaate halaale amande mayne amande baxillu yamande baxillunni coye numuroti manna qeelate dandiineemmo ninke ammanneemmo gede ammanaakki manna ammanatenni ninkewi baxxeyo manna anfeemmote baxillunni shinqummoha ikkiroti leemmo ikkina ati ko agaancho ati dimbaancho ati togoohu ati soorraasincho yine xonnanni shinqiha ikkiro hakku dancha qaale ikkiyokki daafira halaale cora gurrummokkinni akkoye manchono loogiya hiiqqine goddaansummokkinni maganu egenno annonke gede huccine danchu qaalinniiti shiqate hasiisaankeyo mittichu manchi mine fiinanniha vacuum cleaner yinaha hirawo maashine mine fiinay maashine hirawo na hakku maashine hirawo manchi doogote aana uurre mannu sa'a doogo aana uurre maashinnati doogo zoore ki'ne doogo sa'ina heedhinoonni manna manchaamete gede xuru giddo xuriyo darga qoshashu giddo galtinay manna ki'ne mayra tenne ane maashine didhitinay buko huntata qoshasha baala huntannota haashitata mine seekkitata
tenne maashine maara didna kitne manchamete gede xuriyo darga baxxina man danchare barsa nekki man yaanni canca yotiyo barra ma marcholo waatni atto manchi hatte maashine atko manchi hiddaw heera ai da macharare tonay no manchi izi yaanni noti halaleyo maashine si danchate xuriyo ha mine fiitaate coy fi kaayni coyrano gari manna shiqisha gede hadikyo amandomo qaali heeshote qaali dancha qaali nafa ikkiro afiinke fulaw qaali busha ikkiro hakkoy amandomo halale shiqinshe muta dogo hongumo ikkiro rosinsa no mo rozonke sabbanke mo subkate macciishahu derawyaad kunnira baxillunniiti shiqate hasiisaankehu mootichu Yesuus Kiristoos no isi waada gure baala hatto asse baxillunniiti shiqe hasaabisino ado mo geden saanni mootichu Yesuus Kiristoosiiti hursate soqqanshonayittote ine la'neemmo wote mootichu Yesuus Kiristoosi wongela sabbakawde mootichu Yesuus Kiristoosi wongela sabbaki gari xakoe xano manni sabbaka gede dikyo sammine da sibkate woraqatu ana borreessine lame sase geseekkine ana bambe tawanna ka ahingay qaalunni ana bambe nonita qaalu kulla gede calla dikyo qaalu calla kuleda gura mootichu Yesuus Kiristoos sibkate qaalu ta calla dikkite qaalu ta calla ayno sabbaka dandaanno borreessana na baay'ee manchi qaalu sibkate sabbaka dandaanno mootichu Yesuus Kiristoos sibkate qaalunna afu calla sabbakan sibkate aliin tayar ninke barrutu ka deddenati hasatto fiddio manna la'na isane mo lowo qarrameo manna la'na isane hedon sanni ayyanu bisinsay maalin sanati asisari chinni wo'miteor mannu inni kaadlo fiddo manna kaadlo fiddo mitte kaadlo ayyaname kaadlo fiddo manna maalin sara kaadlo fiddo manna surren sara kaadlo fiddo manni wo'mito atto manni ledo mimmito xiimbanni sa'neemmo link mootichu Yesuus Kiristoos atto manna fi akkiro xiiwa disa hatto manna hasiisaan sare wonshan sayate hasiisaan sare uyikkidisa dadilleo manna la'ne moote wodanin sa ikkameo manna la'ne moote hasha gote ki gala manna kiniina de gota manna qarrinsa likketa le wodanu yaaddo likketa le sa'e loosaaki gede nafa asitiyon samanna callimma maddiyon samanna hakkoy la'ne moote sammine la'ate dafi anima eesi yaate dafi wona yum negede ninke matnet hatto ne coomin shamurati Yesuus sonkonke sononke matnet ninke caabbicho hatto manna anima qarse yaate dandiinummore asate dandiineemmore baala asateeti hasiisaankyo hagirren sabeeqqate sisa hagi daawate hetton sabeeqqate sisa haaqen sabeeqqate sisa insa ledo mitteenni sumuu yine gambane hagirrin sara dadillin sara ledo mannu ledo karsamme kaa'lateeti hasiisaahu yaate mitu manni hasiisaan sare bade afiyo gedensaanni akkoye bade afiyoricho assatenna afirate wolqadinon labishishshaho sijaara agawo sijaaru likkete aleenni sijaara agate yorto amaddiyotiyo usramiyo gedeeti yaate hakkii fulata hasiisawo hasirawo fulata kaydo godafi qeeloommero koye sijaaru amalesi qeeloommero hasiraana qeelate wolqadino mitu maalisi likkete alee du'me 300 kilo
ikkena qarramyohun ninkana di lanki attohu do manni ninkewa nokkida ninkewa manna yaryo hamfe mokina likkeda ledu me du millu karsenna milliya hoge timbanna raman chomte daga ko me wala timbanna raman wona du mate logi adi karsana du mille ka kannata logi akarsa kawi chak ko eo kargidde fulo merasrana fulata ka dogo dafi hatto manino mitu kaya sagale hoge karrama manino mitu tiwame akamata hakime wa marata tagicho data sante hoge karrame hono mitu galte siledo qarrere nakkoy qarra data amale hazre hoge hono kuni balu wo'mio yaat mannu hasattote wo'mio addi anati hasattote wo'mio man ninke kay shima mannat kiro mannu hasatto lota ikkate dandita maganu ayyanin Kristos ninke ledo mittenni fuliha ikkiro lorichi lonsemori herate danda na moti Jesus Kristos to go hala awde sammedisa ane maesi ane lo to dikkio konne mancho ka dia na mannu qarru giddo eyohu uminsa soro ina fakkiro de umisi soro eyo si wotitini akko si umisi dona dia umisi usramawateno umisi soron usramio hakkirono hatta si wo Jesus dandigede Jesus attirini hakkiro traya nenke Jesus wa hatto manna shikashate asisam hatto yumo gaden sanni manno satto hakkichino sa yot maru sa challa dikkite atte challa wonshino dafra mannu niti hasatto mitio ya dikkio mannu maganu ledo egenna mawo gede no asina morafisa manna maganu ledo egen finsai mannuna maganu merero araru kalakama gede asina man maganu ni wa shiqaw gede loge shiqaw gede umisinni maganu uchra gede ka late hasisa hatte ndam hasisa sid wala qarra tirriya na fakkiro ga agala gale reasri gatta ati ojo amma ursini akro hakku tahurihu egera dera gale hose gala gale reannu ya kunnira mannuta malisra ayanisra hadisare bala kaalateti hadisa maru kaala challa umise dikkitat malisi hurro challa manchu huryo ya dikki hurate ya malisino ayana meeshosino hurtawteti matiosi onse mittete kainsa malu geshano hala nemote mitticho manchu naficha dalasu ana gotis dukke Jesus wabbitio akkola yote mote Jesus Kristos lamerichoti noti lamuti wani hursio mittu maluti wani hursio gotti yati dalasak dukkite harino manchu wana te jalla frarati dango malisi nafi man hurate challa dan hakko manchu kayni ayyaname heesho sino naficho hakko manchna ayyaname heesho nafitte kitagede asu chubbo hono hakko mancho mayi hobeto wajitoti chubbiki gatona yama mino hena lamu suriti lame nafi maitri malu nafi maitri alla dagro ta tenne annai manna orsari ikkiyote malu tiwani ana challati yannan sabala gudda Jesus Kristos malu tiwani ni challa hursada guryo ayyaname heesho sinno ayyaname heesho sinno mannu kuragade asyota la'nemo ya mara mannu malu nitio huriyado ikkiro ga agala gare asri gatta ala azari nafa angana laiki so dudle no kina wa mate ka yugeden sane geda dere geden sane keshe reno tadi la'nemo kunnira wana di sasi di malu gadatina lubbosi gadati ya lubbosi gadati na lamenta lamya videote ninke sokkansh malun nisano
ayyaanun nitano maaluti wanano ayyaanuti wanano lamenkaati yesuusi su'minni hursinae ha'neemo yaate na mitto calla ursi akkiro mitto calla uri akkiro maalis calla uri akkiro wo'muy wo'madiriyo hakkumanchi wo'muy wo'madiriyo maalu itwane ayyaanu fayyo na fakki akkiro wo'muy wo'madiriyo ma kuni maalin keno fayyo katete asisa maalu fayyo kyoku magano uchire magano sokkame dafa maalin keno fayyo katete ayyaanin keno fayyo katete ayyaana meeshon keno konnira yesus kristosi dogo harun nemori ninke mannun nita ayyaana me heeshono maalisra hadisasirano bala lament tahursateti hadisankyo motichin yesus kristosi su'min Matiosi shole lemina sasete katne kaise lemina ontete gesha no halatne mote tu yesus kristos sasareta fio sasar umita tamarsisio laikita sabakio sukata qalo ya kulio ya saikita hursio rosisa hario rosisa wongila lallawai Hursa safareta fio profitino mite wongila lallawio lame mala maluti wana hursio sas konne safareta fio dalatne mayano lemina ontete geshano halatne mote madiosi wongila shole isino mukraven sagiddo mukrave ya ayudo tuchi darga isino mukraven sagiddo rosisanni mangisate wongila lallawani dagate aanano tibbabala hursanni galilao kawanna ka agyo ya galilao kawanna ka agay sabakyo tamarti saserasa konnira dudubisi soria bala ful addi tibba addi na sikarra afi diore Tivantiore bala ursa shedanu galion sare fusha aganu fulawta agare tivan sare hakuri bala fush hursai na fota itima bitenna hakuri hursai hariya akoi geden sanni tonne katama Yerusalem de Yuda Yordanosi widon lo manni iso halon fifia Konnira safareti motu Jesus Kristosi asio. Fikata jalla sabbanke na gofia dikyo. Ninke tenne alame ana nomu pasrotu. Wongelu a ka memory. Sibkata jalla wongelu sibkata sabbanko modafra. Loso lonsa nomu yate davita. Yesu didandine. Jesus safareti asio. Isi dogo. Horon no yinumwa kiro. Manna rosisata tisa maganuka wongila la lawata tisa hakichino satne hursate maalensa tibbino hurtagede asate dandi taya asisaya moti Jesus Kristos mayi Yohannes wongila tonnete ani heesho kitan negede daamo yugeden sanne heesho ikkitanno negede calla kikkinni heesho batidhanno negede loge abatidhanno negede heesho hitto la yonne ente ange kere galetto kero ina herata dandina hatto heesho ente ange calla gonte gala calla kikkin dancha he keru wo'mitio he hagiru wo'mitio he wo'ma heesho Malunno bizinkeyat ayyanunno surrenkanino balu makidio heesho ankrati dango Jesus kira mitcho calla ankrati albura hegereshuno hatte hegereshu afitnamo gesha tenne ullarano woyitio heesho namurati Jesus dayno malen kenni fayyo kidio heesho dancharenga hatto heesho ankara dayno na heesho batidhanno negede dawmo
Marcos Wangela, Folisho Mitte, Kilo Sagina Lame, Sagina Honsu Geshano Hala Nemote, Moto Jesus Christos Barra Ma, Tivantiore Hursai, Shetan Nafushai, Potira Latne. A quicker than Sani, Loman Naursai, Shetan Nefushai, Potuga than San Hashena, so do guta so dita so do guta challichi su chatto ta'nura hariyota la ne chatto asrara mannu inni ba sai challi si hariyote mayano lo mani dai kiron sadikul lo mani dai mara twanu hura bero hutsa sio sio la ki bara lo mani dai ta hakko manna agure wole kacha hariyan mara ati hakko manna hurase dangwa Twame urremo dango manna agure lo wole kachari korkata kula mayano wongela sabakare edi majammara dayo nena la medi twantiore hursa challa losi hursa challa dik malu twantiore challa hursa dik losis hakichi sanno tabero hursa sio teono mannu hatte challa sai hosa yesusa hursa challa hera gida sata man Jesus Christos kai hakki sa yo lotino teo ursio hursa mittori chotilla Jesus Christos sokkan shogi wolino haditha asen laiki ongela sabaka akichin wole kacha mare are ongela sabakara wole kacha haria ani da moya Jesus Christos ba ore hazaniti ba ore hazamura dia na ba ore asaw hiseti wongela sabake kolara dikira Jesus Christos sodo jammare hasha gesha manna hursa challa era dikyo lamya videote isiti so kancho hursano rosisano wongelano sabaka ya na Jesus Christos so kancho mitro chutalla dikite govi marchu mati modche Jesus Christos loge shamot cha Jesus Christos qarsasi hedo mati Jesus Christos loge sha qarrama hedo isra guma ikkiteo hedo mati ne kro age shalore kain somna govi marchono kain semorera Majesun gela lebina sholki folisho la nemote dasi malati da frajora moti chesu sudan note malatu mati dasi malati mati lebina on tikki folisho ana moti Jesus Christos da aga ditari hito hesho herate hasisan sagede kula safari choti kula lebina on tikki folisho ana umita tonne semo la vishisha la ne tonne semo la vishishiana maricho Jesus Christos roziyada fitno ayanunni wommitio hesho dafrage undra moticha Jesus Christos agartari Jesus Christos dannote agaditari ayanunni wommitio hesho herateti hafifan sawya zaide ya kulawayana ont che maleye ont semo moticha adisuki gatto korkati mati zaade oggoda zaade kullawa ayana tena kullawa ayana ni womito esho terate ta fi samitete moticha sosa gata moticha sosa lekkedale ni motichu Jesus Christos hedo wana mati iso kadisa sri mati inekro iso Yesusa dazi agadisari balu ayanun ni womito hesho he dageti suzafra mitte laikitina lamina ontiki folisho ana laikina wishimati baklitete inare elto inotala ne mittichu manchi worete erto gobba harate kae borojji sira saseo elto in mitto onte mitto lame mitto mitte Oen sarioya daddalte hatte elton tabati de lota sita agarta gede lo yanna geden sani de
Hanni hisisne foronsidin taga umotneri wote yeta mi wote ontas adiu tonnas abio lami adiu shola sabio mitto adiu kai madario tala akwe madario ha mara umotera wona sera a gure wure da laura omrodi woti yakawote lame ero higa ehubayo yejo yotala mayada ku moticha Jesus Christosa aga ditawri maganu uinon sata elto horon srata fi sa kina madarate dati sa kan namer chola umiti tabina antike polishwana no umiti Jesus Christosa agar tari ayanu womiti hoyesho rata fi sansa laikida elton sa dadalite elton sa batifide wolota elishe gumalalte agarate dati sa anki ikina moti Jesus Christosa uinon sata elto madarate dati Saikila shitende folishwana la nemu mati moti Jesus Christos dan note manu la mewa be hamoyan kiro sajina sholeta awera no hala akichi kete no hala manu la mewa be hamo guran na knite nikkaw gurano ha me oinai knite no agrewo hoyosha grewo to bayanno kinne anni ya ma samano ma santino onri amme tini alame kala kantukki ni jammarte kitabiota mangise yaragidde amme kudrena tisinonni e amena ta misinonni e kalena bisisinonni e gorena kisinonni e amme ya ati mamote ti go denin kewa dagiena wa kinsumo ati mamote trante gennoto ati mamote ti wantena ta minummo e tawte kuri giddo mitto assisnoniu anera assisnoniu gedete ikkekirama kuri gurano oreno kine hadde shaytane honna sokkano trakitte sinonni dargira tawena tsabe sinonni e ulena dite sinonni e kalena dite sinonni e yanala nemo ya madika wiya fitne morosi modicha Jesus Christos agarre mote angata ne fodine kikkinni se wanti ora ta minai udi ora tinsai kaliti ora disisa insai go ora haikinsai agarre mo gadeti hadisa nkoyada na modicha Jesus Christos hedo modicha Jesus Christos hedo si amadel safrich modicha Jesus Christos logia safrich mati umiti ayanu womito e shoirate laikiti uinonketa eltonke poronsrate saikiti wolota hoka late ya hasi sansare ate ya malin sasi sare ayanin sarasi sare at hatu mo geden sanni malin sara hasi sare challa udno rasagale a challa dikkitio ayana me sagale na sisa gorio ha kisa challa dikki gorio ha kisa manu bitte goro challa dikki goros manuiti ajja sena lame malu gorono ayanu gorono no malu kude dushine ayanu kude dushawangi akiro malu goro fushine ayanu goro fushangi akiro magano ho uino moto kansho wo madikitio ya manna uino moto kansho wo madikitio ya wo makitaw ayana me heshon sano maru heshon sarana go diorra haikisate diorra sar yohane to ngela le na sajina ontete yesus no to ko insa ani eshote buddenati ane wadanno dudra ane amanan no digoraya kundra malu buddena ina challa hariya dikki malu buddena ina geden sanne ayanu buddena no ate hasisa ya yohane to ngela shole na to na tatete mote Jesus Christos no to goyi konne wa agahu galagale gorao ani wa agahu kaini di goraya malu wa challa uine hari makano hena ya dikyo malu wa uine ugeden sanni hakumanchi goro fultio ya dikyo go wana goro di fultio hakumanchi ayana me shosrano ayana mo wano Jesus Christos anna Jesus Christos ledo again fisa hadisa ya na tiamma ursina wotenato malu hure na challa tiamma ursi tuammu huryo ya dasi
Siamo malu calla huriyo dafra. Malu kura. Umuda mume agurtiyo sidafra. Godowaga masiwa huriyo sidafra. Wona dinanni no huta dinikki hariyo dafra kumanchi huriyo yaate dandina. Mali si huriyona ayyana meesho sidurti. Isayyasi matsafa folisho mitte kiro ontete no hala nemote mannu tramancho. Tramancho. Bisis balu madade bobbate madade mannuiti. Tramancho. Manni ayyana meesho. Ani tramancho bandu bato mancho. Kundira tivana pursannu Yesusi ledo egensisate hasisa. Ermiyaasi sajjo kiro tona alame tona ontu ke shala nemote ani tawani akki hurse moya. Ermiyaasi sajjo tona alamal ki kiro la nemote diasine tona alamal ki kilo la nemote ani adera tawani akki hurse moya. Madaki hursemo kere ki kole moya. Ani tena hani malisal. Ani kere ki kole moya. Madakin hursemo ya. Kundira mada mannunita malisi mada hursine. Tiamwa hursine hari ta horotona yiniro dikya. Digofio so kanke dilin shomoya. Mannu lame tiwana fitno ayyano no malu. Lame goro fitno lame hudati. Malu nitano ayyano hudatino dushne hursine harin samurati motichu sonkonkew Yesusin asiyot tenneti ninkeno tenne alame ana no wote isi hari dogo harate isi asre asateti afisankew maganu umisi ayyani sinni ka lonke Yesus Christos hari dogo namura iti heri heshwe namura maganu ayyani sinni ka lonke uchitno moticha yanna ya galatuna renyu guwenyu ata maganin kereko adi tenne ulla ana hedde tokkante tiamma ursite qarramo akaalite manna maganunni wa qolte woshite ayyanunni no malunni no kuragede assot tenne ulla yani harito gede ote akkoe taagati hanafitto looso ninkera o itarot ate looso jawante loon samura ate looso loon semote ate harito dogo hatnamura ate coyritto gede coyitnamura ate lawishisha horonsi'namura kaa'linki ayyanunni wonshinke moticha illenkate calla la'aa gede ate harito dogo calla namurat kaa'linki wolotaho qarramammo wolotaho assambammo wolotu dafra gontummo ki gallamo wolotu dafra ta wangirarrammo wolotaho marara wodana wingi hudidewda marara wodana godewda marara wodana ayyaname heshon sa dafurtiwda marara wodana miniki ba'yewda marara no wodana wingi uminkira challakki osonkira challakki ate magan honna mannikira qarrama wodana tatenne saate meriron ke notu dafra galatami motichin ke Jesus Christos subniuche nemo amen. Pastor motichu batsemasrohe danchu daninni maganu kaa'lenna tenet inxallo ledo gumulla he'nomo baxantino macciishshanonke nadaataanonke Yesuusi lawishshanketi Yesuusi albankeenni ninke balaxe hareehonna ninkeno iso harunsineemmo isi rosaano woyim soqqamaanooti. Hakko daafu Yesuusi gede heeshshe'nammora Yesuusi gede soqqansho soqqamammora maganu kaa'lonke techu xiinxallonke kowiicho gumullayi mootichu fajjo ikkiro daggaawo lamalawa honsikki xiinxallo developing a winning attitude qeeltawo hedo latisira wodanahu giddo yitaata kayinse xiinxallineemmoha ikkawo xaage ledonke hidhinoyi daafu mootichu maassiro'ne tenne xiinxallubba wolootaho iillitaa gede sheere layiki assate kaa'lamme maassamme
Thank you.